Emakhosini Camagu Lesedi Lehanya. Indaba yamakhandlela sungibuza ngikhandlela because of we do have iclass likamoya la abantu bozifundisa ngezinto zikamoya while baseyinsebenzweni. Uma ungisendela ikhandlela uthi ngikufundela ikhandlela kufana nokuthi ngiyakuhlola. Ungalisebenzisi ikhandlela uma ungalazi. Lokho enginipha kona ikona enginako. Ngaphandle kwaloko ngicela ningangisukeli ningicele ukuthi nginifundele amakhandlelenu. Umuntu engimfundela ikhandlela umuntu engazi ukuthi ngiyamhlambulula ngaleso sikhathi. Uma siyobheka ngapha kuleli khandlela leli khandlela lilayitwe umuntu omhlawumbe uthi usempini isitha sakhe. Uma uzolayita ikhandlela elibovu usuke sowazi ukuthi isitha sakho singubani ngempela unezitha. However kutholakala ukuthi umuntu othi unezitha kanti akusizitha indaba isemsamo. Sizobheka la njengoba sibheke kuleli khandlela lana siboniswa ubuthakathi obuphakathi emsamo wakabobaba. Remember mawulayita ikhandlela always face le empumalanga. Always face empumalanga. Empumalanga mawuface empumalanga ugucila ulayita ikhandlela lizochazela ikhandlela ukuthi ngapha kule side lokudla elakabobaba then iside lelaka left side lakabomama. Lana sibona yebo abempi bachamuka ngapha kabomama ngoba ngapha kuworks baphakeme. Ngapha kabobaba kuyabonisa ukuthi edlozini kucushiwe futhi umsamo umoshekile ngamanzi amnyama kusho ukuthi kukhona ophehla amanzi amnyama la kuleli khaya. La sibonisa khona ukuthi kuze kube nokukhanya la intambo ilayite khona iyabonisa ukuthi ukukhanya kungaba khona kodwa kuvimbiwe abantu basebenzisa imithi emsamo yayenzani yabulala idlozi ngoba ngapha esayidini labo baba la iworks la kuworks kukhona iworks obumnyama kuyabonisa ukuthi idlozi lingcolisiwe indaba isemsamo. La intambo ilayite khona ihlome khona icala khona ukuhlomeka kula kubonisa khona ukuthi kunamanzi amnyama kwamele kugezwe ini idlozi. Sibuye siye kuleli khandlela leli elikhulumayo ngapha kabomama baphakamile i-left side ngapha kabobaba kufakwe isikhali la kubonisa khona ukuthi yes isikhali sikhona esihlabile ngapha edlozini la kabobaba kodwa ukukhanya kukhona kupossible ngoba amanzi inhlambululo iyadingeka ngoba ukukhanya kukhona kodwa kuhamba kuphazanyiswa. Ngaloko makunje awusalwi ulwise ini isitha sona soulwisa ini indaba yasemsamo uyayilungisa. Kubuye futhi siyobheka leli khandlela lesithathu. Le khandlela lesithathu liyahamba lesibonisa ukuthi inhlambululo ifuneka kabomama nakabobaba. Le reflection oyibonayo la kuworks la amanzi amile khona iworks la ithena ibe yamanzi like intambo yekhandlela ihlome khona iyabonisa from ngapha kabobaba nakabomama kudingakala inhlambululo ngoba ngapha kabomama bamile kodwa umuthi uhambile wayoshaya edlozini elinamandla esithi idlozi elilwayo labuye layoshaya noma sithi ngelosi yempi ikwazile ukuthi bayishaye ngomuthi iwile so kusele wena uwedwa. However ikhandlela lasibonisa la intambi ilayite khona ukuthi nokusesekhona ukukhanya esingakuthola from enhlambululweni hlambululani nihlukaneni nezitha ngoba izitha zisuke zithola umsamo ungcolile ingakho zikwazi ukuwisa umsamo. Kwanabo abantu bomndeni ke lana kuhamba kuyolanda izinto zibuye zilimaze la imsamo. Sibuye siye kuleli khandlela leli la sithola ukuthi that is the fourth candle la sithola ukuthi ithunzi limile limnyama kusho ukuthi lo muntu lona akudingakala ukuthi alwe nezitha ezingaphandle kwamele abhekane nomsamo wakhe ngoba lobovu lobo buvelayo kuyabonisa ukuthi kunamacala nobumnyama. Khandlela lakho once lingaba nje bheka focusa kuphi emsamo hlukana nesitha
Kubuye futhi nalo the fifth candle ukukhanya kuncane naye lo muntu ke yebo bayakulwela kodwa abanamandla ngaphandle kokuthi uyogeza umsamo. Emakhosini akuyokhanya. Please don't forget to like and subscribe.